iko mugosira arama mwasire Matiang'i atambe boni gana akuru na benga Jubilee zone asengenje yo mungwano yo mubyeka Samuel Arama ekina kitogo sababu gusiba mintu siro mungwano. It was very wrong for anybody to bar the governor of Nakuru County from visiting Kurusoi North. It is very, very wrong. It is even so bad that hata kama na import watu wanatoa na peleka wapi, hiyo isikue shughuli yangu. Mimi nataka wa import watu waleta Nakuru Town West, I don't care. Lakini kumwambia ati you have imported, you have done what, that is not the work of anybody. Hiyo ni kazi yake, leti muimport watu wapeleke huko. Msema ukweli ni 2027. Umungwano ya Arama nere the only member of parliament kurugusi ole ekirogo isiko ya gusi yani ngo mugusi bieka ole ekirogo ya diaspora eyure Nakuru ntu abwate Simbarati agakena nikana Savaluyi bono Nairobi ntu bwate mugusi onde bwensi ole member of parliament unless ya sato konye 2027 tuaro yomo kuseba beri kuseba tatu lakini so far na Arama bieka ole member of parliament inse ya isiko ya gusi onde tayo nyako genda na mwana onde bwensi obisiae nga nabwato bakongwe school fees oru atabwati fee onde tayo njinaro ripako mungno gocha kabisa obulingo apply nga ya ninki na lengo wakinyu mwana oseli oteba karanzabo yende gali se reception tebyo mungwana gete akwene iki onde tayo onyako genda obisia boru school fees kuro mbaro bakumuka paka matunda bagenda obisi Arama bamakumuka bamotebyo mugambi hake matunda ati ndo ati customer ngoli kwanza matoka Arama njite sana unyagura onsi ote bantu baekali lindrago agurite paka ibintu bya 12,000 umungu nago cyo obisi Arama oni ogenda boy ametera mande tini kwanda chiro asara mango genda ebyonzi kibiko kolekana ibikorosyo obwa matobia between okiongozi na abanenchi bae bono kere twanyorete ingaguni zumunja chitega Nakuru tukamakonyora abantu bakirwa abande bwatiru mpaka mujumba yo mu bwatiru soechera naringe kini sana kwegungi Arama gukwana ngamakoko kabya sana ni statement ya tebone ndikonyarikana inga onye kwa mobilize ando kwalete county yani mende ko sali abantu abo no way. That is a high level of wisdom kurwa sumushimi wa Arama asabantu abantu ko bangina Matiang'i na Arama nenda asabantu Matiang'i abantu tegera na Arama muikange omungwano yagusire kabisa Matiang'i muikange kabisa because this is the only man over 3 terms isiko yagusi nende the 4th term ngoirale the 4th term ngoirale njina batevi netire ground na Nakuru it is not easy for anyone who is going against Arama njina bate gisa 2027 otora yasaga to mocha morole nende taliko ibakura taliko nyokionde takakura abana inji bako mwakera ndete mapolisi wale mungwano okubekera umwana esukuru okoire 22,500 first term grade 10 no muboti no tiko mungwano yarusi ko bakambi kakona August nende ngo bali chinde ikonera kusomea abana upaka bakole grade 12 which means singa mwana muibulite yoranje mungwano yarobisi oikaba mulende egarabaka ni school fees chi program ijabati cha matanga chonzi pi ko ikakoleki asira abantu bona abantu kibaka nitiko siro oikaba musire nera iko it's an exchange program gaze Nakuru deliko chokobara isi onde bwenze kugenda against Samuel Arama aba gusiba bali Nakuru tiamba teke maenega abange baino muri kwakakura abantu baino meta Nakuru macha wakashikura gusia ekura yago no mugusi ene ya Matiang'i onyagere Nakuru onyagere Mombasa ene ya Matiang'i obe to akere gusi bado mujumba mugusi bakachoro ninge utakobera Nakuru obwate chikura wakira Arama inge utakuchira Nakuru West wakira Arama na yaba komenta Kiamunyi bwate ikura Nakuru West keko nyalika nanga chinga kichikura chikire efe atubwate tebi Arama timbate fe mungona ati chigali yakuru bwate ikura aba gusi motike kwakira Arama zi tiago tebi nga gusi chi school chichire ga Arama gwakalira abana chi school fees tali yemo tali ibere chi school kisi school nyambali kyango omwana akube amenyata Nakuru Arama mwaka na school fees gusiga iko ngwa gachali chi school cha gusi ene ngwa gachara abana bagusi ase chisemi nene ngoro cyari Nakuru West
Pama konyora Abagusii mbaro bale Nakuru. Pamenyo emyaka yonse pi. Pama akwemoka wacha gwaka chikura gusiga. Pamutiga Arama kagostruggle konyara chikura. Enda Abagusii na bakonyo muno. Chikabere chinangwa kuchire tali ko bagwa. In fact balota meti pia ya no musigisi. Lakini Arama nagane ti n'Abagusii tumusire oro siri delito Nakuru. Ngora muri Matiang'i kwa Nakuru. There's no single day Matiang'i anyaku kuno. In fact, among the most successful rallies Matiang'i atwalre Nakuru. Most successful rallies Matiang'i atwalre Nakuru. Arama akolenda nendo ko abantu. Po kababere pakake campaign nende kaba egasonna. Iko mugusira Arama mwasire Matiang'i atambe. Po niga Nakuru na benga Jubilee zone asengenje yo mungwano yo mubyeka Samuel Arama. Ekina kitogo sababu gusiba mintu. Siro mungwano. Kako barangiri gali soka genda isiko yungi agukwana. Kako batali gucyande genda nere. Mutegerere. Ekera tusire kesa kukyo Mugusii. Ekera tusire kabise kesa kugito. Keko garati yawa devinga. Abagusii bandi mbaro abade nyandamo. Mune yabone ya Matiang'i turoche bintu bigasenega. Matiang'i ko president umuntu muko karanga ya Matiang'i tago itaiseni. No hino Mugusii kabisa mugako bate chindero. Abande basomete Matiang'i unabona sagiro. Lakini ako tabanga ya Matiang'i itaiseni. Tangete miremo. Kiralingi gastangete miremo. Iko tubendu kansa kando tola tavina ki before Matiang'i atara boli bokambi. Mungwano na eto boli. Na eto miremo gete. Mbaro bagwe kwa boli na kyuta igwa kire kuru na kuru ngaya Arama jitara ngonya kende. Bona Arama abende kucha mwaga kwe mukia kote itata muchando kyo bwa tanso tauti. Ngaya atimbo atinyomba timbo atineke ngakanire muheshimiwa. Awakanire akolegere gento umaye kucha kumusupport. Eyo rabeta byemba Abagusii. Tiato imoketo siro mungwano itu ka konya abantu. Na bato bwa timwana uri school. Arama ka kanire mungawe ko konyira Mugusii. That's why ngo sabana kite to le chinkoro chobomo. Ndoko ikirase 20p toko kirakiri to atiga Arama ka struggle byeke Nakuru. Yet single-handedly nero kubwatera Matiang'i Nakuru. Mukutano toyo Matiang'i kole ka Nakuru obe successful Arama tayo. Paka Arama abo. Nalo kusababa Abagusii bwensi pi asemore. Imoka siro mugako uyu Nairobi. Nakuru Musire kabisa. Neheli tukulie kura tali mubwate chikura mukiro boka akachikura. Chikabire chinde chiko chengera Arama, chengera kabisa. Chiku mwakire chikura bakwiri yata kushia Abagusii no mule mukiritenga no yo minto. Yanda mwakire chikura. Go vote for him. Egendo kinanya takora kuru asa Arama na reliable. Ono mungwano rata vina kiyo mheshimiwa. Mahambinto watu mchango liganaiga. Noche true awa tavie. Mambe gatali tuliko mulikia okumaka isi mera ya chiku aikira atakutafuta. Nende in fact okole mipango ya. Iyo ndo kende kyansa keti ametekero omuntu. Nasi to bisi omuntu agoja. Ngaya omuswati to nyora accident. Muswati kyo inga ngomorore. Muswati ni mama ete na ngakete kuranga kete. Ka korore iga okubwatira. That is what we need. Ekiongozi kakimanya abantu bae kebe yange n'abantu bae tunyali ku change this country. Abagusii weka tutwale spirit yo gachara abantu so bugambi. Nende tali Nakuru kandi temo extend okabukoko Nairobi. Abagusii mbaro batene nebro wao bahakire chikura. Bari muri Nairobi nto baragusiyanga ngusiya mocha komyaka gocha waka chikura. Gusiga iga abantu barajana bakisi county. Lakini abanyamira mo especially bero. Nyamira ngo fix story. Bero kisi county balocha kurusi Arama, balocha kurusi Simbarati na balocha kurusi Omuhindi na Omogocha. Lakini bali bole Nairobi bonomo bali bakunyamira bwatero chitukuli chikura so hachira ini mambi so ira ini Mugusii kwa murorero mukahanya kundi ongiti kyango peke kurao enere spirit yo bomo Mugusii na kituko kwa na mangana mweteko garapaka tuacho mutandao gago kwana tiatulindane tikatulindane b'Abagusii. Toro ki example asa Arama toro kina kiko bomo jumbe isi ya Gusii ngo konyere ono Jubilee Nakuru Matiang'i akoranete asenginje yangu ya Arama tutwaro yonde Nairobi batatu iko ntusukiti iko mwete ko twara chimbe majumba batatu okonyora chimsi yetu atwale kada women rep ngo twara tole bami ntokaki Abagusii. Welcome to Sunflower Hotel. Sunflower Hotel is located just 1 kilometer from the main town of Nakuru City. This hotel offers a number of services. To just begin with,
When you get to the reception, you can be able to be guided more based on your needs. Just in a nutshell, Sunflower Hotel offers Airbnb services. You go there and get a nice Airbnb at an affordable price of about 3,000 to 4,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, it also offers accommodation for rooms. And in those rooms, you can find a room of 2 beds or a room of 1 bed. All these rooms are very affordable, where the room of 2 beds goes at 2,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, apart from just the accommodation that it offers, there are also conference services, where if you have a small meeting and you want a nice, well-arranged hall and beautiful one, ladies and gentlemen, you can find one here at Sunflower Hotel, at the rooftop of Sunflower Hotel. While there, you can be able to have our nice and beautiful view of Lake Nakuru, plus the outskirts of Nakuru town. Make time, create time, and visit Sunflower Hotel. Thank you.